Prva akcija, to je taj life, stigli smo. Evo ga kumara moj, kući nam je haos, ali kum je došao tu, jedan od najvećih tajkuna. Gdje si kume, što radiš? Kume, s koliko si došao? 123 kg, koliko si mršti kod svog kumare ovdje? Realno, a? Ali Milosava je napravila čorbicu, riba, ovo, ono, zdrav lajfić. Tako da kumara, šta da ti kaže, nije lako biti Roka Krimus, danas je kum osvojio Beograd, sutra Novi Sad, sljedeće nedjelje Bački Petrovac, Zrenjanin, Sombor, Niš. Jednom reću kume, kako žive tajkuni kao što si ti? Je li neko bolje u Crnoj Gori živi od tebe, realno? Taj se još nije rodio, a? Kumara je inače najjača faca u Evropi, majke. Jebate, nisam bio u kući mjesec dana, ovo je strašno. Što znam ja, kumara je moj ogladneo, hoće da smrša, ali s obzirom da je prošli put kad je bio kod svog kumare smršao 7 kila za 6 dana, nadamo se da ispod 110 kume dok ne baciš ne ideš kući. Onda je realno. Ime je Vuka, predsjednik Đuričić, ja. Na što ja ličim, majko, man. Prelep sam dečko, ovo ono. Moram jela dijetu, od sutra ćemo malo u teretanicu, ovo ono, tako da Rokanjeze spremi se za poletanje.